atiko wapra wunya biem infertility me pacho wodi drew endpoint homeopathy clinic e was shell signboard spinters kwano so akra ha se no mu a wada roma obeje wonyin said dia kofie ama enigye nso awie wo peye Dr. Kwate mu nyina e wo ho ya wonom ebo adwuma na yenka nche se mema no mese wonya mfinhia be se aduasa no aduanan ekwa mo prostrate no etoda bia mu nyine ne no so nyini eti abibia na wasa hu se baabi eda no ehunhunu bia ma ho ne dwumedi edi no ekoyie anase sen bema bi wo ho a won ne nyina ne se ne prostrate no and the produce sperms ne dodo na no eno ntine so how about prostrate ne ho definitely wan hwa na infertility ade ne ho ba bagim for ni kire mo e wo endpoint homeopathic clinic ahotofie ne kwaje wayaresa bema wo de boy ne atim kagya na wo gina ho obo onso so ano ate ase say kim no che say wodai ye wo ne nan e basa na ya jojo nsemema ne ya na ye mpesa wo nerve diseases ahodo kidney disease anasa wo brebo mu ha ahodo ne nyina endpoint homeopathic clinic wase ebi krampa na ye wo kase mu ha official no wo ye bi e wo ho massaging kama mfidie kuku dam de eno de wo bi pant no ba wa hoto de ekura wo se twe bomoden a kumase e na wo a ye krono mabohia na se wo ben e ya santemante mu akrono mabohia e na ye kira kwan ba konso e wo obefre doctor was 0244 867068 0244 867068 and now 0274 234321 0274 234321 Dr. Kwaten mone mapamfo nyina da ya chiacha mo awie ya da mo asenso samode ayaresa enso a enikabia ede ema da bia mese wo endpoint a wo gya wo yade no wo ho wo sie no no ama kwa ahosan e na afenso mpomuden mapa na watimi e de abafie nwumako ya da roma e na wonom ebo ye chidomo a awie yi dwumadie ye atodin sa MWHO asem no ye de ebrewo na ene ye ne ye maame ne ye papa bi betwetwe nkomo na nso ansana na yesi atene nsem wasa yede emma wo eto de bia eya na abrabom no wo how dodo na timi ba eto de bia yetimi edi abene eto de bia yetimi tini suo ohene yire mbetena ase no abeka ya de to de bia obi ye ni wa ya na so oni haw to de bia otimi so dwundwun nsem bi hu ana wusu batu so wi a na wapepa wanim na wasa ato abrabo no so saa na wiase no abrabo ne sitie na toda bi na sa abrabo no emu nsem ni bi befoforo sa eye toda bi a wo hu se ne wo nsin nya wo ho wo se ye we de memfanfa adwo anansa memfanfa ata memfa problem we say emfa hefa abusia ye ka cho se problem bi ada wo nemu no ena me BORۿ seeding sa wo hwe bra na Mose koyi Israel for free nkwasom mu e wo hene Pharaoh nsem e wo Misraim no a abusia mo ba no ade ba ko e be ya akwanside kese eye ensuo epo ya wo behia ye se wonsa wachi ensa nkoto Pharaoh ene ne mranti anase na srafoi na woto wonum kurampo a wo mo saaje wo makonko asom bi anase obekunkum mu nyina da na wonum hyebre no akwa Pharaoh ene ne nkofo nsem na wo mo konso so a ensuo yin so ebemim wo mo di ade na wo mo nye ebusia onyankopon da ne nsenkyere ne edi kese de kyereye wenyi po na mfiri ho na emom opai mu ema akwan beda mu ema wo bia ho anwusu anwunkra de wo twato okola atwaye ema kyese na kwan no kura nsa ntwiaye kosi se Pharaoh ene na so odenfo ne mrantie ewura mu bia nsa na nsuo na eka atwia eto da bia problem no nyankopon wonyi mfiri ho saa fala ma na emom obema wa kwankyira obebọ kwan e de eto ba bia kwan nie etimi ka cho se wie minim ba bia wo minim apinisie bi a wudie minim atete bi a wonam minim abrabo kwa bi a wonam na so me ka cho se wo how na ba besoe wo so no ewrade bebọ kwan de ato ba bia kwan nie enti wo so bi ye fa ye mpaibo ne bo wo ho so pim ko wanim entena se sa wotena se de yesu a mesronka mesro se jai so ne fa ye mpaibo ne fa ye anamotuo esanse eto da bia sa wantu anamo a ni a wo hwehwe no nyade a obedru ho na nkampese won sa bekente no ewie de ade ema wo no no God did not remove the Red Sea, he parted it. It isn't going to remove the situation, but he will make a way through it. Trust that God is always on time even when we think he is too late.
Amen and amen. Nyankopon onyamfonso onchenso wa ablabom emfiapem me se eye nani so dako sanso ena dakro eye nani so emfiapem ti wa wo ho nsem se yesu ku nsem se yesikasem se ye ben ha wa asem ni ade mpacho fafa onyankopon nim ne to anamon bibia betimi akoye de ama. It's never too late in the sight of the Lord. Mamenka ne se nyankopon nim ne bibia ne ho a achintin no ewie atene nsem kakra ya MWHO wasem OHENEYERE ene apamfo yede ema wo eno no ma yenkwa ne yenkonkoma yadofo enne yenya wonum ewo fiduem ase no mu akwaba na ansa na no yes ladies first enti ma me beti me pa cho me mu akwaba yo no apamba cho hwene ma me ya wadaroma hwene ye ma me na enne ye behwe na yen papa prophet entry so ewo hase nom mame nkwa na me nkoma papa nso akwaba papa mbacho me mo akwaba mame mbacho ye na me so we na ye ne wo kasa kakra bi o kire nyame ya adom a reverend minister nkasa betena se mame akosu ago aboaje enti usane ne be hie enti ene obeboa ye ne yahwe mame yasem ede amano enti mame mo akwaba bi bacho ye na bacho hona mo te sen bacho adomo eno Betty bacho Africa so ane baye bacho kaso ahefa bacho kaso nensis ahefa pote na ufre wadaroma bacho me kro ndia me finkran na mo meti kaso ufre nkran ahefa a price enti ade na de ukọ wie mu okaso a okay mpacho SOMPA FM abrabo ya o abrabo na mu de wo he na de ukọ wie kaso ano etese ohono ye ibu me tiso ho tese dan asem na kan se dan asem dan asem na ma ukọ wie na ase ukọ tena dan tina ma ukọ ho dan tina ma ko dan sesen said ya ukọ tena mu na dan ni si ho na ukọ tena mu na wunya dan wa ntina ma ukọ ho so ba bia na wo na e busin fie nti na ho na ahotiri wo ho nti nko tena ka so ono oh okay na abrabo no mo hyase no o ma me wo mo no wani Fred ni se na obeto mo busua no yo mpacho na busan de na nkoyi na nkoyi sesen de na enti a obegina so akasa na busua ne nkoyi mpacho de je se asamo na ni no ha ye nti na mo ni ha mo mpacho mo ni ha mo se mo busuafo ni nyina mo wani ha o enye sa dan bo se ye na bi na akọ so akọ fa ba ye nti e ma I say ma infection wa wani ya o ya mpacho wani de wo he na ya o ya mpacho mpacho me ka se mienu nyina eya o sen ye fra na asa ye dey mpacho asa me ba ha wudi mechi ne ba ya na mpacho sa mo na nkoyi wani efra ana wani mfra ye mpacho me ne ho ade o enhu ade mpacho de enti ayada na me fa wani mu ho se yembre man so mu but me ka se yembra no di mechi emba ebedru ha mpacho ni se ni no anti se enshada nya kura sa ye enfra ye but enhu ade sa mpacho ya no aka ne ye wani efra de wo hu ade o ana efra pen I just said that in the same can say afra because the me can say bia na me mudi no nti say me medi no there be wani efra unhu ade nti mansonso ye nem wani ni how e ma unhu ade sa anya sa atwan nti nka say wani efra why ana ba say wani ni fra ata so me say na me say afra because to me nyet say dia ebinim eye no nti me le sada me fa no
but I unfortunately be the debate. SOMPA FM. Odi ani nyandru ani fra kranti empre say wo beko ho. Sa na mbesa won so wote ase. Because nyame aya adom a wo ho ade nkakra no. Yes, a half loaf of bread is better than none. Ehu ade nkakra yes ne se obeka se wani afra. Wani mfra ye. But ehu ade te se ba bia ebia wo hya ase na etie no. Eba ye di sen, eba se wani hu na ade ye no. Edi be sen. But I didn't have the war me on tea. Ye de wo. Atrai. O ma me obeto se no no so wo eni hu house ani bi. But I Debbie. O nana na o se okofa na wo hin. But I know I see on your bound na. On person the best said on Teben say. Danny no call say Bosmo say he found. Okay. No copy Badobi. In Teben so yes, I don't want to make a yet. Yes, I say I be a quack dash and Na bo ade no wan fan ko. Catch her no one yet. See the man no small one to me county. One yet. O nana wo be sen do be sen. That's all no. O ma me to so sen. That's all my toss and 9. Na o ma me nuanom no obi wo sa ni ho haw ne bi. Mami nuanom. But me no bi na efe. Enyi mpanyimfo na na ase de na odi wo maame so maame de wo se wa anya ni ho haw. Enti mpanyimfo no ne nya. Mpanyimfo no bi no. U sha na wo Fred ni nya na wani ne se na ne se ye wo. Ya wo na wani tie ya wo wani efi kakra ne se na wo si ho wani no. But me hu say no ma se ya. Na mbo na nka ye kakra so se si ade e call low kra. Obeto wo nana. Mbemba chombeto no wababrewa. Na o maame mo antimi amisa ne baabi a okoje saa de no na o mo antimi antu ho na mankotu ya boade no. Mpa choma man sheda. Some am so yes ma mo konti. Man sheda eniachi. Man niachi. Na o maame nua no mo nso mo ma no nso na o mo so ani ne ha o mo te se de wo de yi ha we. Acho debi. Eya o maame ma ne nko a. Acho. Enti na mo so mo dodo ese o maame so wo sen. Acho maame owo enu. Ono so wo 5. Acho. Enti wo ne ho ana na wo ani ha wo no. Ana wo nko a. Acho ne emi no. Ono so we. Unua ba akọ na we. No we film. SOMPA FM. Ena ona na so afrim. Acho. Enti mo ankasa motu anamo. Eba sa no maame antu anamo. Mo nso so anamo so mo te sa abakosem no. Mo so mo antu anamo bia. Acho ya ntano ma. Acho se sikasem ti na 120 anoma no. Sikasem. O fa tantwi ase no ma adenti na ni nua no mo bi wo ho atese ono a okwa anye sikasem asori bi wo ho a Yankopon timi fa ne mranti anase na D4 so etimi bompa ye we say na kwakoye honhum asem ntinya baabia ne sikasem mina mi am pesa mi tu ho anamo nso okwa baabia no mo charge wa na wa ankokola because ni ma mo chere me emfa baabi wo ho na ano ade wo sikasem nti o sikasem ne say e to na Ame mpacho okunu we. Mpacho we film. Oh, kafra. Wanya mfie be sen. Mpacho menya 50+. Okunu film wadi be sen. Mpacho 5 years. Oni ni nyama. Mpacho. Omo we. Mpacho mo. Munya sen. Mpacho miensa. Panyi na di mfie be sen. You know 24 years. Fine. Ono so ye de be adwuma. But on your adwuma say oko school. Oh, okay. E wa himfa. Oko university ana say okay. Oko university. Nti ho ana hwe no. Ala. Ala.
SOMPA o FM. hia wo kunu na wo ye de adwuma Pacho na me shata nje adwuma na me ton so nyama kitin. ye adwuma hwe nso obi atimi aton so asi dan adwuma ana wo kunu no nso so No, you're teaching. okay mo abra boni se na esitie wo hia wo kunu no na ne ma mutisen Pacho na nyama de na nyama mu ye na boa me kakra boa me. okay Ala hwe na ade na no oye. Biani sem bibia obeka na oye. Na 2020 ya corona mu ana e said no do no kakra na want to me survive no ade corona ne bi ne kuna na sana yare foforo oh otimi je plot bi Pacho plot no jin de isia aya bibia ho sa because hu plot no Mame kasa yepe no kora wa asem a wo kan asa wa nkasa yepe se yehu ukunu ne je plot but one G plot no one G plot or G no you see didn't near back si almost see or hini no or ton plot no or hini for fraba until self plot no almost san the I say plot na isa yera o me near chimo ada na ukunu abere page apade wono wo ma wo se wo wan page ra kwan ada ode ni nua mu din na ye ya na acho me ni mpa kun ti ode ye na wo ben ukunu pa acho me ben Apam enti se wo ye adwuma ben acho se sa me ye adwuma bi ada wo nsuo no wagya iton acho se majaton because me ni fridge na first power fridge ni we acho say enti away Pacho say no me ma so come man crofo SOMPA FM. enti se de na obese ye bo say what me ba manya adwuma no foforo ma start bibi foforo adwuma te se sen adwuma ben sa Pacho me nya bibi me to me ton ade enti ya me nya bibi me de ton ade no asi ya problem bibi ben opede na aton ne ma ben Kade ya benya sika bi na me dey start nyama ketikitin bi ton sika be sen na ne ma ben sa na pese woton ese me ko fa to gari num ne sichi num na asifo na obetimi akwa akofa de Pacho betumi ese na kakra me ye ya wani mfra ye nso obo ho akọ omomani ye so omomani afa no mutimi kwakwan so obekokra obi na so mo nso betimi akokwan so sesemani afra enti opesika be sen Minha best 1,000 or 1,500 na 1,000 between the year. mati na ise wunu ya no monka ye no nso mo we Pacho mo ho na wakoso di akire wo mo se bia nkomo mo aw kakra o setremu cheda ya papa enti kaso ano ote hwan dan mo na ote Pacho meti so so ma bi dan so ma we dem okay mati papa prophet Amen. we
Adana unuamo obi de wo how ba. Amunzu so nchaade nti mami na asem ayeyi o. Mo asem. Ne tie ne se. Oso ade makwa mo fa makwa ade ntina ya so da bia na mo charge. Mamba che otie me. Apam ba che o meetie o. Enne wiase aye wo no. Wo kan yuda one for no se nipa ku bia wie yo mo ho abanyame adwuma nim. Okay. Me mama so le gidi kokko. Ah, me papa gidi kokko ni ni ana. Oh, okay. Yenye sa ne ma no. Okay. Enti esa wa amfa mo ho. Amfa yo. Kasanze mu enyina nka won. Nyame afa ye so ye ma bebre but Yesu Kristo sakwata fodu yare ye. Ba ko di na se da command bi sa nkan ne wo he. Enye no na ye hwe. Efisa gina ye ne ka tu ya. Wa ka tu ya wa awrade wo. Duru me bi a wo kra wo yare obi be fese bompa ye ma no. Enye no na awrade hwe. Wa frew. Uno gwa he fopa asesa wo yire ho. Eye se adwuma ne efro no po se wi o kan Timothy no a o se jamu brese ne brensem tufo yintan kanim but ene ye nipa ye biba bebeba adwuma ne mu a mama asofo adwuma ne kura edumba na ye bibia wo ho enye de oba ready so be preach oba kambrofo dabi enye de oba she coat no abo tayo ana wa she mero shoe dabi ana de wa trinity wa kele ni ti aye ni jeli dabi enye no ne nwesra woni mu aye adwuma a odi no kware nti samba ma bebre kura me ba ha continuously ye picture fa hwane sofo if say djuma no engofo be madjuma na sai hanta ni dwae do bedi na furunti ye hwe sa de nti engofo sere ye say ye hye straight dress ye nrese se mo hye what you say ba se be me hye ko jan dabi se bi onyame amamani a se ni nti atale ni dabi nti ade nti ne nipa de omadwene bu se obi wo ha se bi obi timi ba ne bia ne yefro ho na asem wo ho na awrade bro na ne ho aton otimi ko ba for ekese wo na asore enya ne ho de adwene awrade na hwe yen okay se nya awrade na hwe ma me nkadwuma yintimi nye sure obre na mane wo mu agidi de mo de ne de mate ase enya yize mo de mo bre konfo bi tie mame o mo ati sa potokura ya dawiram ono na ensan kan ne nanka ya dawiram ya che ye mo kom a lot ye kase ye ka adaje bebo yen enema bebre say na uhu maami na asem o kan ese ne nana maami na asem na o kan no mo ne fa hwen che me but me ntwena no ngofom me wo sofo be san de sofo me ne bompaye na sofo ne ka asem bi one day the corner chain or your program we could do no you didn't come on say if you nesika wo hopa na to go the time obi ne nana ekokoje se oba mrefi ne fi obema ni ho na oba ni ho ne nana ekokoje ade no me no ka say abusia na mo ho kire wo ni patro sika ni ho onipa na ekoje ni ba yo ba na wo makoma ko 10 because two afrim so what you say nti ma me na say wo ka mentwena no ngofom na se wonya me da bebia de dia ene nti adwuma we no de ma me ka mentwena no ngofom nti dia walking esi me prophetic ayi obi ba ya ne na busuafo mo koje Asians om koje tumi a mo de nya sika but enne no Kristo be wuji enkwane nipa ye om so side ne bi nipa sabra bonye nipa nka no kware okay nti no kware na won kan na wo kwa asore na wudi obi ekuna chi no ofi se de ne beba wo so odu bi ka wan kotua na otwetwo bi 19 no enye yesi ama ho nti tumi na wabuso ne bedi so ena ya se obi wo kra okwa ho se me de me nananom yes ena ebe ya sedade ama bia wo mani no kwasem anase bia wo so ode na bo ade ko nipa ne de ade na ma wawie but ho aseda na sa bo ade ne de ne wa fa di nti na ono so ayese ne ade na obeje ye no mese ne de ama ampanifo se aboa ponche na wodwo koka entokwa a ode ne bi de netwia entu ka limitation kwadwo no a osehwe ne abaye so ye na ne yejama bonnes no ni ho biem menumi ni netwa so ka abusa ye firim obi wa okwa mo de anifra se de ma mekan ebi de diabetes ebi de pressure yetwa binan a lot bebreba yanim onyame fa so gibi me ba ya 2 months ni Sunday ye koyem paibo baba bi te borno ma bi free 26 years girl wa wie adwuma ade pam e wanya diabetes already bro already cast say yi nyina enye ya won de ni tumi ya mitumi ya wadwuma ye fo wo ho aye no mu ye adwuma nya me nkwa na adwuma ne me ye oba ye wo difu asankafo bebre
e di no kwade ni nyame onkunkum tumi na ye adwuma ye ho ntumi mfa sa ne mane ba ho ofum adwuma ya obekọ obefiri asafo no makọ enti so sa ne mane so mo asọrọ ne wo he fa na wo no Odumase me branch Odumase Abrekuma road Odumase e krom ne wo mate nti say mami edeba asem na abeka akire no mami ni aba no nye wo ahoden ene otum awrade na beye sebe wo frɛ awrade no wa ma woni tum bi abeye o kan John 3:27 no a o se yan frifiri so ma wa oni patimi nya ho hwe ye awrade bam abrabo no se akuduru he sisi kase mo se den yo so bi ye ready adwuma wa ntimi afa awrade o namba bi wawu a lot na si o ma wem sebe ya ma mpanifo bi mu kura baba ye ya baby namba bi bebre na so no one day you pay for it okay you hand no I was say you know revelation I was say that no ye be oja tadiem ohu mprenu wo ho o ka tworo no a mama enye easy abraba na bole se hwe ne ye abraba ye bone ne wiase we ye nchirema we sa century we wo mu ne nye good ayisa ba ni pado madwe nyina ko sisika so ani bre sika pe be pe ho ntemonya to be yesofo with already nimuno o yesofo nyankopon nimuno already nimuno ma me ka ne kwasa ma kire wo me ka ne pombla na kire wo ni ye ne suban bi nti ye mfra wo mu ye mfra mo ye mo na afro wo de na furu ne nam enye ka wo dam enye Range Rover wo ene nye Bugatti da bi ene ye fa nko heaven o ka twa se fa hwe ma wi ase sanso ne fa hwe nko sure but bro mo je ne ye adwuma me mo pom ma yi nyame ye fashion designer okay me wo shop okay iti me ye adwuma da se me ko adwuma me ye adwuma da se me ko me mpabo se me ko mpabo obi wo problem no de ba kwantu ni manema me me fokoto bompa ye sre de kodintia e kwanasi na so ya sofo no nkire se enye adwuma dabi eno na we bukata bubu nkofo fa so eno ne ye problem no ana ye nuam bi mususu adwen e wo fom se wadwen wo ho aye nyame de a o ma obi mebu bukata nipa no mu binom nipa binom onyankopon ba awia e bo ye ba awia se no o menye se ne nimdie adwene ka ho ese wodwen kwachiri inte ya na wo maame akusa kwa baji ofiri ayi oba ha na mi feel we mi tie ne words of motivation na de ade mo program a ne ma huwa o kan guarantee as 7 no a was na da wo ho what to report to sow je ni pe go na no betwa na mama won so bi atwa adua brodi akotwa kwaduda dabi na obi adua mango atwa bro freda bi ubakwa akotwa ubakoti amango sanity inti de maame ne kan ntwa ngofo ade bi wo abusuam for ancient time e wo ho hwe obi wo baba mpa bo ne sebe menka hintasem ho ma hintasem kirawo obi wo so na mo netumi bi bu ne di wo na chi ase obi frɛ no ye tumi ya wobusuam aka ho tumi kan so wa brabo yie ene obi kwasoro o ya abortion chef am plan ne ne manema ne nyina ya awrade achi wade enti wo later no sad na wo hye ne baba ye wo ye funu ayi fibroid all the cool family planning enye on enye na awo no so bia na asetena mu so nyo no so be ma dwo so krampo bu ne ntia no wanyem no onya den na mu no sempo no anwea awo ye de nyansa to ho de family planning e destroy nipa me kan kwasa ma kire okay awo ye de nyansa to ho yes ba family planning de enye family planning ye okay ye wadi aje sa akọ ho awo no makọ mu e be damage you later yes eni so bi nso be ka sama ye nso so na ebo am okay ebe hu mama wani bi ya na sometimes obi beba na wadi side be show no na furu no wanya fibroid mama ahoden ya urade de ma ye no se eduru ba bi na se eso te a uni ahode bi mu eyo operation ade ka ho a ese se hwe ne yie na njiri maba wo mo na mu street so me hu bia na mewra ho me be se me hu bisa na mewra ho obi a she crab top is show your stomach am awo clap top yes adu ko wo mu na ha fo nim ni nyina okay so I fashion designer oh mama se nipa ni Africa kra ye betie wa brabo mu nsem ochina mate anti wo de ne ye nkomo nti no ese wo last year ya wo ye na de wa no asi ye maame ye ho na de ya fa o se guest de me di manu sinya ne se maame wo kan 1 Corinthians chapter 10 verse 12 na o si de nso gina wo hene wa hwe ase na kan ka kwasa o si oha bi antum gi se de nipa de nti maame mesrobo na ne dim na me ne ya asafo kasa gu ayi ni mo maame a maame nyame ya asafo enye nipa okay se radio am fanfiri so amanya se me kan John 3:27 no a oni peti me nya wo hwe se na tie bia radio a wo tumi ne besa yale ama oje ne fa ngode nkoda ya wo dia okay why mate awo bata mpa maame beti
Mode money na call hospital pain. But I call hospital. Maybe they say Benku say you no patient so Anye ye. Let me say about kuna kan de mean ye. Ni fa ne ho ade ye. Ni fa ne na eboa me kakra nti we no o say no. Benkum no. Pa chan. Because some take we so e bia no nsam no ko say no. O kata wani ni fa na benkum na ehu ade paasa. Ehu fi. Ti ni fa na nko ane hu ade. No kwa na pa chan me de kakra. Oh, okay. Mate. Apam bebe ma yenkwa homa no so. Abusia ye ma me beti na enema wo wiase o. Wa beka se bibi ni wiase no. Na wonnim de wo ka. Na ese wonum na ye ohene na wo titi. Mo ye wo mu kuro mu ne de ya na mo nte ase. Na ya ye wo ye wo nkuro nkuma mu no. Ene ya ye ba ya ache no. Me ba ya ache o. De ma me mfa we mra. 0260-196064 0260-196065. Me pacho, good afternoon, Dean baby akasa free. Through my dear. Do they do? Yes, ma. Nata mate se mayo. Me pacho nyankopon to me nti me ho ye na nso e. Papa na kasa ense ni nyina kasa mako. Okay. Ti kata se obi afebe do mama na me ne bon ko wai. Me pacho mate do they do? Na anti sister no wo ho no. Aha. Na simili ensi me timu mo se na kano. Ensi na sem no kano ko me tien ba. Ensi so. Asem na aja o baby. If you want to say, Papa, I just don't understand the woman. I don't know. And I wouldn't mean as Sentina asa o ka na asa o sa twen asa so ye sentina me som kra no mate de o kana se ete de o kana se mate wase I don't know say obi ba mo wa we radio station is all over the world and what they are including me the mayor nti ese ka mo interview we three asa mo na ba ye ni nyina na area ye de ne nya no kra nko na ye pe no wa ha aha enti se anase bia asem esisi so nko a enipa na de na asem ba wono na ese mpacho watemase okay aha enti me pacho yo matuase ba obi to no business no obi to buy mama na wase te mama yo me da se pa do de do ebusia 0260196064 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 ye maame na asem no sen na wonso hu no de asem na opese woka de fa ho na na asem na woka no enye nkontompo na woka sa wobeti ni sa se ne nana ekọ baabi na wanfa aboade anko a ye betimi age atom sa me dofo good afternoon to ho fra fidie no ho ma me wadaroma Pacho, good afternoon. Pacho udin baby akasa free me dofo Pacho me kate free of anko. Yo, Mr. Abram Pacho my intie where the worker. About I don't know, but about na mamena semno na efa nia ubi tria hono and one I will be channel. Pacho me koso. Yanko yanim. Ma na one say it will how it be SOMPA FM. Na ase. And no, is it the mercy of God? I say, and no, I say, I didn't see nothing. And I'm actually imagine to her. I thought I'd be a time, no, and then young ye. And I said, Nipa no kura ncha na se okwa send your dress am na kano. Papa nso kola ba ye wasi so. Wasi ye nana no mo aye bone ana wo ye papa nso so a. Ye se wo fourth generation no ba betimi ate so aba. Enti atoda bia na enye nipa no per se na wo ya ade no e na sunsunsan so no beba no so. It depends. Oh, I see. That is how it is.
As I say. Mrs. Annette, because I say you are high Papa, say a papa, say a bonio. A young net to the beer na and Yamishi Shemono, and Yenny Pacrona, and was what a swabano. Ne branding young soon ye. Indeed, so Jenny, Nanya, and near my boy, how do you know who I want to ask you? Why? Matty, yeah, that's a seven so free. Matty, bye. I was here also betting me about 0260 196064 0260196065. Me pacho, good afternoon. Udi baby akase free. Good afternoon, Pacho. Pacho me who ye now so eh. Mama na come na kana ya no kre. Say so ye bi se no mo no na ekaye me ma ne bi ta. So ta awo do nti ina wa abusane de edem kumu pa ba wale asana wale. Nani na ye gunye na wale. Bia ni wo ma wa sana na aya no ma de. Wow. Ku ta wo ya no ma de so akaye nsende bi ayo gusu an so fa. SOMPA FM. Okasa free fa. Ikasasi Ashamai. Mate, sister Abna ye da se onso ba dwumadi ne so ai. Yo, bye bye. Yo. Me pacho good afternoon, din baby akasa free me dofo. Afternoon, madam Edison. Me pacho me ho ye pa na onso e. Pacho YEBOAA APAM. Mami. Papa. Che me kan fili atro e wonde. You are soon meeting what. Pacho mate. You do I don't know about can menene yaji. Why because che mami ni am tell so na ye fra young boy. He was 29 years. Young boy the na good side ya o mtimi na mo say that time no mo mi ba o mi nyaba. Mo ko no, you know, no more to go in now. When you had an extra flower, you know, any flower, between near back. The Jamaican side will be our own society. It's wrong. That was the revolution to skinny. Can you say, yeah, and I'm more possible to because what in your good piano and over for so obey the car. Obili kana kofem yes akofa no wonu ni nya ya so baka problem sa wono ne de na nye wadaroma enye baabi okase ne nananom kwaji we no ene ye nyina ye fie kura no ye betimi akasa bi wo ho pacho watemase na onsa na me bisa ne se ni kunu je plot no din kan ka se ane ena e kire wo se de ena nya no nko ansem ni bi wo ho anye se okase ne nana akwaje eba na wanfa aboade na nko ntie no de nyina kura ye di ho adanse sisi ebi kura ye fie nyina ebi sisi ho watemase okay aha em say no nana do de do e ka ho ase na nye ebia ne nana ne de na why acho ya das madam and you see you be to communicate madam she yeah help them now yen ye tia smart I help you blow erade be hu ye nyina ye mobo metem wase pa wo de satan to ani na ha to ani na ye se wo na shop ya oba play esum kola ba na to le bia wan kasa wo fie kola no na ntia utimi kopem metem wase madam yambo an what erade onya ya be hwane aye afam de ma me na wase amedofo me da se pa sa onso ba ye. Hello, good afternoon. Good afternoon, Auntie. If I show Dini baby akase free papa. I only have my Moses. Yeah, Uncle Moses and Pacho Apamoye. Abdom and Mogo. Auntie swear, ya chiano. Oh, no, yes, or you put them on police headquarters. Mate, oba say a chiano my entiewa. No, of course, you can't. Most of the can say you also to the genetic history of your eye. Okay. Yeah, spiritually, they didn't say spirituality is all. So, you remember me, okay, see. This is the time I also said, money now, I will check home money the more. Because any year you do what you do, and your book is really more.
Okay. It is spirituality in fine, but and also take home. That's it. So they are becoming even quite so power, they not take it, and they are Puma. Check you when Let's take the background of both the man and the woman, so that if they would say any yadi work, so that only to take a precaution and come out the work or manner, so they are angle for how the former of the sister be friendly, the same problem I'm Casacha. I don't call back of any contribution. Little baby and 9 or any problem. To almost a fear and the back, so any problem. Oh, and you are quite reflective errors to be the work. that's They it. say for a time, say you're dealing with spirituality, like a car. They check the background of the family. Maybe who say you're getting the woman. So they get to keep precautions in them. As I bet you am, and I'm going to I should be before, by healing. Okay. And someone I need a young told you, or be arguing. Yeah, that was Papa Uncle Moses. Ya papa nso waba ha say no mo pain. Nani ono so nani eha no. But ene waba be ye book a enwoma ya nkofo hwe no. Ya wo no mo kenkan. Ono ankasa kura sa atwere book ni bi. Wa kire se ya ka se disable. Say one thing. Or say this is able. Inti ubi anase wani hona makwadua ni bi atecheme no nkyere se wadwen se bi enye adwuma omo so eye nhweso de de ma ye na wo no ase 0260196064 0260196064 and 0260196065 0260196065 me pa cho SOMPA FM. ye mami Yemoano no wonya bibi enye ose wonya 1000 Ghana cedis a obetimi ede ahyase gari ni esichire ni opese oton ne ma yemoano na eto da bia ento wada na eto da bi nso a problem bi ba wo so a wasenka akola no hu ne kan yi ma me fa we semra me pa cho ho frɛ fidie ne ho udin ba bia ka se frɛ me do Good afternoon. Good afternoon. Oh, Mamma, me bonfire say new request among for. Hello. Ow. Minima de krontia but na semo a walker manensa mrebiem. Hello. Aha. You know non sam rebi obefrebium na osi ne request no amanfo mo ano 1000 Ghana cedis eyeska na nso enye sika bia tia ne botoa kese ne de ahokyera ba okase wo yi 1000 aya bia okora bi na ho no akwa akofa but we di taku we de sempoa ne nyina no ne yetimi aboa no na wanya bibi enso atimi ayese be ya na no ne nsa betimi akona no ebusia yemo ni power bra woti asem ne oba so ayi sompa MWHO asem korampo nso ye na mami sesi a wafiri mu acho yemo ano ma ne nkwansa ma me mfa we semra me pacho good afternoon din baby akase free. Hello, good afternoon. Dr. Mekasa Media me kunu kuro me wo na odi the same SOMPA FM. Mate me kunu ne ho na otie ma me tie o so na mo mara do na o mu ni ni bi efa fa na mana ekoso no emu de wo hen ana se group ro ha o mo ne efra efiewe o mo ne efra efiewe ya me tiwe let's bana after ba ai ya bi atene se every bit so na me do da ni tu la oti ana nam so a na nakopon ya na che nakopon rezi se fa ne normal wa ya na kapia tie na o se de man no wa rezi akoka abusia o be na ta problem no anu to ya o nakopon o se na chi aka na bi kana nanom akatia de wa ya na wo tua ye tua oka wa ya no ma de o se wa ni fura e mo le de wa ko ka abusia de o be na ni fura e nsiri bodina se wa pa dia
na so abo ade na bia ne sta na ba na ko kata abusua no lebo mabuwa no ma sabe sabe boka na papa obi wo ba bi apaya ya na nje za o ka de dadi kaka na aka no kwa na mon na bomba because see am na wo ye no will not lie you be tia woka ana bia wa ye to a ye tia woka de se na ye se wo no because Bible says you be tia ka se ni wo no tie ni ma be na wo ye na wo na ba akwacha eji ma be na wo ye na wo nya se eji ni ma be na wo de wa be na to beauty edo ba ni na ye na ko tia ka ba o tika de wo ma ma na bro wo bi so pe pe de wo ka 1000 cities ya me tia you come 2000 na wonna about a thing and the woodino. A kid is say, lay and son send the bonnet away, and name yes, you must dress. I never be a yaka. Oh, Yame, I find it. Okay. If you name about to say, young fat of Brasiliacata. Okay. Then tell me, I make a say, Papa, if you put an accident, what tell him go engineer, my son, I want to say. Before women here, I can't say walk away. We need to go to the moment. Then to imagine I'm a quite graduate. I'm a net, Kaka, as you man on the yam and it's prayer. The child is going to recover. Yam and managing our one name of Yanin is Chiaka, and then we are raising. So, also, Papa is now a couple of you. You know, and the perfect are risen by God. Okay. It will be killed in one. Okay. Okay. Matia, and I hope so so be boa kakra na yenya na yetimi aboa no. Matia. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Mate yenso yeah that's sa bibia kan homa na wie mu de ebusia elbetimi abaso 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 Mama nchia mi kunu eben wonso wo media me da se papa odofo nyankopon kan ho na wonsa wo yade omo apomoden emfa emame ebusia onso betimi abaso na enche yade dwumadie ni nyina ebekọ akogu na mama na Mr. Chere ase Facebook afei piaga onso wa achima safo yada ase oyo obi die ye Sofia wonso wo UK oba pa nyankopon koso enhira na onhye wanemu na awonso wo ye edebo anyina da ye ni so papa won na ye obi die ye na yesere se nyankopon so enye wo die ye emfa emma ba bibiala abribia wo fa ekwan bia so boy bia no nyankopon hye ho amama emfa emma ebusia na yemfa eye asedan so emfa emma enwumakoi enche ye besori adwa so na Professor Dela Bochi waba be fa adwa no endpoint homeopathy clinic ahotofie wonom so eboa ye papa enti ya na do ani akyeremu wo shell signboard Spinters kwan so Accra Hasen manase kronoma bo hia kumase na wakwaje ayaresa afeta me ba mesha etridi yade no anase wanumu a ato waposo ya mpacho ebetimi eto ase ma memfa we mra. Hello, good afternoon. Pacho di baby akasa frame dafo. Papa kwa me my entie we. Pacho na se mu program bi pa so anamba na ba fere kwa papa. Me de batu justice ya why? Mate, me benya da jabo bon sisi ya why enche why? Yeah, that's it. SOMPA FM. Kasa mineral water so ya na wono mo ase ensu papa ni ensu kroje abodwu so onya bi ebetimi abodwumedie bi awudie ne ya na wanya bi na wonso de ache e de amachitafo ne Hajia special local foods enso ekira kwan e wo hacho atomic kwan so e ya no wakọ ho mpacho enuane ahodo nyina bi efie de na ne ma ahodo ya wode ye nuane no so nuane no ahye mo masa etwum eno ntino kodidi wo ho a etise de wudidi wankasa woda asem mo bomoden a ne Hajia nto kese 02
0246359921 na onso mrewo aduane pa eni na bibia enko so obi bi MkszBORÇ asem ye production lampatwoma minya daje na memfa emamo wa wo house ya wade mu empratwe mu anase bia yade bi tete wo anase bia brabo mu nsem abrabo mu nsem ne doso etwa fa na nyina 0509 pacho unyi lock ya you lock na MkszBORÇ sesia na yenkwa yanim 0509 438 463 0509 438 463 me bobi maka ho 0509 438 463 but I hope so be enya unya ya me bo last one 0509 438 463 0509 43 apam de na ka ho 84 and 63 but I hope so be enya eno ano no na mame awoba tampa kan akoma to yem why kan akoma to yem na ewiase to da bia ama ni say ye bia nkenye enka bia nka wani hu ade plaga na wo kwakora mpo na bia nka sa be kura no akoto ba bia ama yenko ye bia ba yenko se wonta nko ayi acha da bi aha anse yi bia nkwanta ni bechem fo kena na nipa be sedu na omu nyina omu nkafra abusuafo ne nhede but me ka ma na kwosese bi kura no anka wani ni gina ne naso ete se bia afoforo de ye nei ka be kasa muduru se nso de ye de e ma me ya afre send miska de kwa dan yam de kwa yi ma me nka so de trade ya ne edi enti muduru se ye kono ya na doso enti bia de bebe bia no ya minima de kronti amana basa achia emu ye enti se oda sotia se won kwanda so kita won that's the most important thing enti kwa akoma to ye me wogidie ne arehwemu se yadofo beboa yen na yetimi ama o se sika no na watimi de ahye bibia se why na wo mobile money number atwan wo number no wo tirim atwan e pa cho bobo maye wo number no yesen atwan 0248 0248 94 53 10 uko school dro hin atwan elementary wa bin wan to aso o man to aso atwan dabi wa ben pa hun su twa rantia ne be ka se nye nsuo pa na nkran nsuo ya nche na eyiri nye bi na be fa wa na adua bi na ja be bo wa unya nwu ye wate Erade nkoso ama wa hoden no ma nkwatenten enti number no ye 0248 94 5310 again pacho fato soma mi 0248 94 5310 mami pacho odi e be ba ye sen pacho Manuel MK God. Can it be Pacho Manuel MK God. Emmanuel MK God. MK God. Chai. Okay. Abusia abani 0248. Ayawa wo dia na obane dia. Pacho me na me use. Na me sin me you know. Ghana card on the register ma. Pacho na ko register. Emmanuel MK God. Chai. Okay. 0248 94 53 10 0248 94 53 10 0248 94 53 10 Emmanuel MK God or see a dear bebano intinity abotua abusia yenye
na yentimi emoa ye maame Betty sebe yo no nso na no wontimi emfa enkobodan akase moja abenti waterfran anom ama wa me pacho yemoa no na ne sentimi enkona no oba pa ma ye na asese ne nso ba ye na ne ye bedi dwumedie no Onyankopon ka ho nti no ye bekasa why me me da masi asedane ho me ba ye magemi fe so nya me hyiram amen amen onya nso kese prof prophet ye ko pacho yo SOMPA FM obi abechia no oh de mecha ne ye meyere antidocus antwa ono na obechia no kana drink abeda ko ene masofofo ameno mo ye adwuma mate Michael Ano ene Hitler I friend Emmanuel Owusu okay I would must say apostle Ajen Ejon already shiro mo nyina mate Onyankopon so enhira busua prophet entry na yene no etwetwe enkomable kuma gidi kokko samo ayi ne gidi kokko sofo panyi na yene no ekasa na de na wose ye guest yene no bebo na brabo mu nkomo nso no eja wo beto mu maame ne ba na yese ba bia maame ne free kaso na ba na wose eja ye pia papa esi nche no ba ye guest panel mum ai na yetimi ema ye maame no nso so asemo benti no ye hyembo wachinanti akoso ya gwa abwajima na Mr Black ya meji ye tam ni nyina de a ye ma papa banye sa ya wada fia dan ya na wotwe obete ye prophet enka e wa hase nom ti prof me na wasese ne nso ba ye besa hia biem why ye da sepa abusia na chese hase nom e na ye di ni nyina esie ma me na Augustine ase na me na apam dada ase me nua be men e na afi nso no me nua be ma obetimi atena se papa obetimi atena se ewia ye nyina ya bomako afi Jeremiah Samson me nua be ma nso ye da no ase ma me fast dan bi mama me akosua ago aboaje akosua inshra ma ye na wo ase madwoa wo bohyen kumase it's your birthday Onyankopon koso inshra madwoa collections CEO Nyankopon koso inshra no ma nkwatenti ahoden ene apomuden wo mtinti wanam ase emfa ema se duesie subonti wo hahan empo da biara do Nyankopon kanea eni wanim anopa awia ene anadwo desuo mo na oma ne bambo enye kese emfa ma obapa I love you so much. Onyame enkura emfama ye bisia. Ahase no na MWHO asem dwumedie ne DC. Yes sorry am a professor Della Abochi waba betina na for Golden Country dwumedie no de aba na mom yaba production line me bobode atwa to 0509 438 463 0509 438 463. Yada mo amofre ye nyina asempacho ye maame no ye nkan no na ba no na yentimi emoa no na bibia nso nkoye yakra mu nyina Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi anim says a prostate. Na baby omutibi ye screening ema huni ye etu asia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajujo. Na the friend premature ejaculation no. Be maybe a one would offer kwakweshia. As a wood dinner huagro. As a wood tonte. Any ebra Endpoint Homeopathy Clinic.